y'obusinzo mwiguru sande ne biro munana okwezi no kwa mukaga 2025 kandi tuzuka ekiro cha Pentecost ningashi Pentecost day nitureba mutumo rukwera naija ahantu maze kandi sande je nishabangu niwe mutumo rukwera moyo rukwera kwicewa sande rizoba bitowe no ija kuija waba no manya Yesu waba wamwikirize kutegeka ibyawe waba wamwitirize kutegeka amagara gawe ine clear mpaka shayitano kandi nsimarhanga aho kugira ngo ni twative West Unity program Ndyamusiimanta aho rino turebera ho na nsimarhanga mwene cyuke cyija naco necweka cenjiri ningashe cyuka cy'ikigambo cy'ikizoberi kandi twatungo wishimwe muhuzano waratutware kurungi rizoba hanga yamtelekana saje kugira ubutumwa buyatwereza ningashe ngiri yatwereza ubundi itwa bari kurura turemerirwa katumuriza tongera tsimarhanga mwene wishimwe muhuza nakushemera ninyanakira Mukama witasimba asimu Yesu yebarukwisha nije kuza nishabango yaje bari kutureba nabwanye mu tutwara umushara bari kutureba amazina ndi muhumuza Arthur kandi ndiyo wishimwe Yesu Kristo akanjira imbabazi yanjuna currently ni ntoro mutawuneji nishabira mu kanisa ya Rubiri Church of Uganda iriyo mu buriso bwa Nyamutiyobora ubureberezo no bwitu bwa Ngore Diocese yabare mnongo wishimwe tutwara umushara katushabe kama hango ubushobozi ubona tatito n'umwana umwe kwera tura kutware shahijo kwebaza no kusima abo rukundo n'imbabazi zawe yabare utosha ibyo tubasise ibyo tubarabuzemu yabare Mukama awabyinje Mukama ibishira magana gitu kunguka banitwe tukabasa kusingura namwe nikiza tukwasa umwanya ugu nongabwe kigambo cyonsa kurira Mukama cyozo iguna amatagi tugo munda nagahero gabase kurira ahariyo go muntu ari kutureba na notiro umutima Mukama abase kurira nce cyo kugamba nawe shaheje rero ibyo nabiyabamba baje izenje kwimisuba amarika babaje muri yo gumwanya kutubera no kutugaidinga muri byona Kristo Yesu Mukama wetu amen yabare mnongo wishimwe muhumuza ndushabango usitwara hangira yitwisubira nyina twara mu gishogo kugaruka kusima rahanga abo mwanyogo ubwo yatereza nkabishemwe kandi kabantu barahanga abi yatori no miringo yona kana no kwiciriza ngo rahanga tubase irizoba turebe kandi tubase kubagana hamwe kigambo ari wari kutureba nani wari yo kubundo shobirwe kugira ngo rahanga base kuje kiyagamba niwe amagarago gabase kwihinduka kuko nabanabe yanje ndo mpumuza Arthur kandi asima rahanga abo mwanyogo Guruhanga yatuhereza kubasa kuhurira nice cyakugamba nitwa akasheeshaka nijane kigambo kirungi ku rugo mu Bible kirabase kuhumuruza amagaraganje nangwa nani wari kutureba kugira ngo Yesu ningo mushaheje ruhanga je kiyagamba niwe kigambe kinyine kirugo mu nabi Hosea eshura ne ya mukaga kutandukana no mushorongo go kubanza nibyo bwambe binanimpura ngo ruhanga tubase erizoba tubagane hamwe ruhanga je kiyagamba nitwe ruhanga je kiyagamba n'imitima yitu tubase kongera kumushoborokirwa nangwa no kumumanya mu mbera zone uwishemwe nyenda kusima ruhanga amagaraganje ruhanga mberire murunji nibyinje byaturabuzemu ni mangu ni byakorabuzemu yaryokwe ngwene rizoba ruhanga nagamba nitwa kigambo cyo kumugarukira kigambo cyo kugarukira ruhanga na Hosea heading ya neje ngo ruhango kugura abayefraimu kumugarukira ebireyo hari ibintu byinji ubundi biretira amagara gitu garagara ruhanga ubundi hari hembera nyinji sushireho zikatureta twaragara ruhanga ubundi hari obusaso bukira amagara gitu bukatureta twaragara ruhanga ngobu nugo naku obora hangara kureta injiri ngeje kujya munyowe naniwe tubase kujetegereza no kugishoborokirwa aza tubase kureba tweshijume twerebe Bible neje ngo mweshijume mwerebe kuba yo mukwiciriza habiriho obusaso bwinji omubanta barokore n'abatara barokore habiriho kuteganiswa kwinji umuntu ari umurokore nangwana ni watakajunurwe kunka ni mangu niwe challenges zo kuhikaho mbwene ruhangana ndagamba kinitwa akasheeshaka ekigambo cya ruhanga kitwereka kumugarukira esasimwe ruhanga mwe nimbagambira anti nimwije tugarukire Mukama abako no yatutize kandi wari tutambira no yatutire kandi wari tushima haleluya yina kubagambira ngo obusasu bwono bw'urukurabamo embera yone y'urukurabamo tihine ruhanga yatarukumanya whatever challenges we are facing
buri byone byo kureba amagara gawe ahaka yawe ahabana bawe amirimo yawe business yawe icyo kureba cyone ruhanga nakimanya mwene nubo bwiro bwo kutugambira ngo tumugarukire twine kumugarukira n'imitima yitu yona twine mugarukira n'ubwongo bwitu bwona twine kumuhereza amagezi gitu bwona nango tukamwesiga akaba nowe yatwebembero muri byone mwene hakaba hariho okurugara ruhange berebyo konka turebana n'ubu nakubu abantu barugira ruhanga nturebana n'ubwirobo abantu bakesiga ruhanga abantu nibesiga ibintu byese konka twakuza kwebuza twebuza mbagara gitu ebintu byose narahanga nkihe kukiramana abantu bundi bakwasira gwesije babuteka abantu buntu umuntu nayemerera wishemo umuntu nayemerera ati nyonyine nk'umuntu ati nyine nkamunywano wanje ni wari kunyamba umukizuka ushanga amasiko gego nagatira muntu ogwe ushanga ubundi abari mu za business zo mutawuni turyo mutawuni ubundi harimo abantu bine miringo hinja bakwiha sente buntu abantu bakora business za sente nyinshi ushanga umuntu na Yesu gumuntu ati nyo kinkubanyiriza gukora niza kukushubura nanka nuwe yanyambe abo kwa nanyenda miliyoni z'ukwingana ziti ntabasa kuzimpereza ushanga amasiko geye gona gariyo umuryo g'umuntu konkanya nakubagambira ngo Bible ijya ngo umuntu ari kwese g'umuntu umuntu acendero nchibanchi manisa ngo no bwo kwese g'umuntu one time araku disappointing ubundo rateka ngo naza kuyamba kortere sumu orukuteka ngo ubundo naza kwereza sente zabura amasiko gariyaho muntu Yesu goa twine kwese garahanga nico Bible yana tugambira akasheeshe ngo ntabwo cyumuje tugarukira hanga iwo ariko kwari kutureba obwiro obu nibo twetenga garukira hanga twetenga garukira hanga omitwarize yitu yona twetenga garukira hanga ombiru turi gukora byona naba nintangara obwiro obu kinaba niza kwijaha nanimbuza rahanga ntingambe ki abo kuba ruhanga yiguraho umwanya ogu umbwire buke mbwenu nayibuza rahanga ntingambe ki naho ure kigambo cya rahanga nkimintereza akugamba kugarukira rahanga abo kwa rahanga yananyereka ebintu byinji obunde bitire hamasiko hariho bunako bwenyumaho obwenji ryabeyizire abantu bakababurira kuza hero urumuntu nagamba mutati junwa kora junwe rahanga noza kutemba enyonyi junwa kora junwe noza kufune birungi junwa kora junwe noza kugura motoka junwa kora junwe noza kugira business hate kigambo cya rahanga twakirgaho twaza habintu byese washangura hanga washango kujunwa okujunwa kushemba kufunda mwe birungi byonka abishemwe nyina kubagambira ngo kujunwa ko kuboryo murokore tukumanisa ngo noza kufune birungi byonka later I will give you my testimony niza kubahezo ubujuruzi bwanje konkanyira kubagambira ngo umurokora ryoko niyo utari umurokore okujunwa kora junwe torafune birungi byonka harhebe birije konkano yetenga kuba no manyarahanga mwene kigambo cya rahanga ngo muje tugarukira hanga abo kubona we yatutize kandi no warututambira obusasi bwitu ruhanga nabamanya bishimwe haleluya ebi tukuraba muri hanga nabamanya embera ya uruhanga nabamanya bunako ubundi hari hakine no mwana tiyakagarukira ishomero yararikira bwa school fees abo kuba school fees tajine kandi ishomero ngenda zero balance ninga half pay kunkai n'ubusasi na bubujyaho humura ebyo rukora muri hanga nabamanya humura iwatine murumu hawo no kushanga ubundi akamaro kushoma ryarana ryari arya street natambara abana bageta street arya street natambara konkaniye no bwo kutambara ruhanga intikateka yo nabajine one day benchira kugambira bishemwe abinkubanyu noku mbaja ntati reka mbabuze bishemwe hariho ibintu biruhanga yatwire tutarukuma tukatabashabire konkara hanga yabutereza nimpa yangu buri umuntu ahari hine cyo ruhanga arakorire cyo tarashabire nangwa hine nebi washabire hinene bwashabire okabyebwa kunkara hanga ishabireta from nowhere bwene bishemwe bibyonka mebe twegese mebe twegese tumanye iturukurga turebe biturabiremo harebe hanga kurabizemo harebe hanga kusingwiza harebe go tarashabire ebyo hanga kurabizemo ori akagambe abanyankore bakabine fumu yabo ngo turabiro mu byecupa rero kashe byincheka so hine byecupa bwarabire mu wishemwe hine byecupa burahanga iwe ijukayo obwabo yino busasa iwe ijukayo harakeshongoro akawamba cyakeshongo ngumisoza munywano wanje embere yo rumuti yo kukwita na nebuzo byo ruine tubyo kumara ruhanga kwinire plan yo nunje haleluya nyenda kubasimbira ruhango gwa twinire plan
kandi nabishimwe no kubagambira ngo ruhanga twinire plan abantu barahanga twinire plan ito twete ngumagara gitu no kwishikiriza ecece cy'uruhanga yatebekanisize tukamwikiza n'imitima yitu yona tukamuhereza amagara gitu gona kandi tukamanya ngo no butwabe turyo munsi manya bishimwe no kubagambira ngo turyo munsi tutura mu iguru rero twija tukasiba ninga tukusiba munsi rero tukarara mu iguru no turyaho munsi kandi agency if you read the Bible clearly eliyo mutegeke b'umusukistani nje kureba Paul akajya twiza kore kirungi ekibi kintango nshanga nakoze ikibi konko kukore kibi kwawe no kureta akakwate kabona ruhanga karakata mwene gahanga yatugambe kashesha ngo tugarishire ruhanga abo kwana we yatutire niyo message y'ina leta rizoba message yo kugarishira ruhanga tugarishira ruhanga ngo umwanya mayebero nango umushoro ngo gwa kabiri yajya ngo umwanya mayebero bibiri ari yatuhimbura haleluya bwanyuma yebero bibiri ruhanga nanda kutihimbura bwanyuma yo kuraba muri yeje mbere yo kureba amagara gawe ruhanga nanda kwimuse bwanyuma yo kubura umurumo ruhanga nanda kureta umurumo aza ninjira kosa munonga efumu ngo cyegwajuba no bworo nishi ruhanga kakubayize ki yakora imwe nango ntubiyebo if we sit down nango tukayitegereza tukahurikiza iwa hore yeshujume orebe harebe ruhanga yakora bize mu biya butarukumanya harebe ruhanga kozire ibwa butarukumanya kunka ruhanga bakozire ruhanga byishireho ubundi ukabona ubushabiro bushwere uhabse turebera abana binjo mu remboro bakurire umwana akora nango murewe tukunka shogu kayagenderaho n'ubu nacwerwa ati hachibagwira ubwebuke mwana warebe cyo ruhanga bikire ubishemwe akesho ngo haraye cyo ruhanga mbikire haraye cyo ruhanga kuba kubikire bwanyuma from nowhere umwana kuremba gatutangara mwe nabishemwe na kubagambira ngo whatever you are passing through ecyo urkureba amagara gawe bahanga twindire plan ngo bwanyuma yebero bibiri ari yatuhimbura kandi hacho cyakashatu ari yatuzora tubone guma turi abahurire umishoge haleluya atuzore ruhanga kakugamba kuzora bone byinje bo kuba bifiri ni byinji nyoni nturo mu rembo nkija mukare ndumutabano wa muhozi Julius abinjo bakumanya ngombari konka naza kweza ubujuzi bwe kayitu ecinani ingamba cyo kugamba ngo ruhanga tarakwereze byone abishemwe enewe haramo bitate byatacigambe birebe no manyaranga umwe kakumara kwataho umwe ukwewe kunka tingushwara kucigamba hino umwe Christmas yabe ikoka shangatira cyo kurya tingushwara kucigamba ito tukashwara wacha tukashwara kandi hati mwishatu washanga utine cyo kushwara washanga nguyiwe cyo jwire no jware cha mukuru wawe mwishi tukushwara kubugamba ko barahanga naba turabizemo mwe nabishemwe ngo bwanyuma yebero bishatu aza Mukama agaraka tuzore ruhanga kuyambe ikigambo cyo cyetegereze ruhanga cikushurure ubase kukimanya bwanyuma yebero bice ruhanga kushurura ruhanga kwihayo kuzora akagira byazore byawe akagira byawe biyayihayo ukareba abana bono bashora za degree ukareba niwe nubaje ukareba niwe amagaragonda gatera rutire cyo kwetinga kugwabe guryo murumo kagufuna ukasayininga sente kandi byo ruhanga I believe ngo ruhanga atwine plans zo burundu zitaro zo bubi kozo ko kwakishigamo mu Yeremiya kumenemo ati mbire plans zo burundu zitaro zo bubi so obu tukuraba mu it's not the plan of God haleluya ebunde byo tukureba amagara gitu umwe tinteka ruhanga nanda kuturetere bisya mwene yajya ngo banyemero bishatu aratuzora deno gwa kashatu nkatumanye ruhanga katumanye Mukama manya Mukama aha murumo gwawe manya Mukama mukaya manya Mukama katumanye Mukama tugumize mu kumumanya okwija kwe ninko musheke tukurubura ari aturuka kenjura katumba ekuturuka mu itaka
haleluya tumanye Mukama akasheeshe tumanye Mukama sandeje tumanye Mukama yubutaka mumanyire yubutaka mwikirize ikiriza ruhanga abishemwe turebere birunjo mu ruhanga imwe abatakajunwe muferirwe abatakikize Yesu Kristo mu kino busasa bwinji amagaraganje mu kwetenga kugarishira ruhanga azo karebe birunji bya ruhanga ukarebe burunji rugwije hariwe ukarebe byembabazi ni byija nanye nangushome hamwe umushorongo guri muri na Joel eshura ne ya kabiri aha mushorongo gwi 13 Joel eshura ne ya kabiri aha mushorongo ogwi 13 ogwi 13 ya Joel ruhanga yongere kugamba nitwe akasheeshe akigambo cyo kugarukira ruhanga ndezinze nsigenje kuhimbise bwa na Joel eshura ya kabiri umushoro gwi 13 mwene yaje ati mutagure imitima yanyu tujye kujwara byanyu mutagure imitima yanyu akasheeshe tushemere kutagure imitima yitu tujye kujwara bitu emitima Bible nawe ngo umutima n'ingobya owishemwe omuntu nabasa kubayine akwiniri hari utakurumanya stani no mastan tenda birunji tenda babaje tendo washemererwa ubundi ke kureba haba habashemererwa to bukodyo ngo kushemererwa kurugyo mwenu umutima ndiya kigambo cyo mutima ndiya kushobora ha mutima kukubika echama umuntu nabasa kubiba kwinire nzika konka kubugana kuramusi nangwa kushekere konka kutera mutinzo umutima akuja tubitu mwenu atanangwa kana atogana rugari hedi program kabanye na jikora Reka turebe challenges z'utwinokwe buri umuntu areba hakutura ubu ntakaciteka hahonga ni wereba yawawe kunda kuburenje kugira ngo ekwata ahariwe ezo mu community eza hariwe etanchariwe na naba kwetorera mwene bibarira gutagura imitima yitu because neshimanya ngo imitima yitu harimo byinshi neshimanya ngo imitima yitu harimo emwe bitwereka abantu ngo turubarungiye tuturubabi ino muntu bwo kushanga umuntu wamureba mu njwara hatinjwireje nyowe emirimo yanje mwende ukora mwe harimo yo kushanga esiskire nujwara ebijwaro bisiskire konkato umuntu yambugana na nakasuti ntiremwa akakoti ntiremwe mpare mbonire tacha tubambe nabuga n'umuntu arasmart yet hatara hari ndijo ya side ndijo eje ndijo ejo y'abantu batarukumanya iwe rukundeba echo kwemanya amagara gawe abantu batarukumanya n'ikiro no basa kushanga abantu no bakumanya ngo uri umuntu murungi no basa kushanga ubundi aho kukuzo mu face wazo mishoga abantu oyereka ngo uri umurungi konko kikomuka ningo kikaha mu rumaho rukora hati mwe no hinduke nyamisho mwe cyo Bible nakutugama ngo utagurire imitima yitu umutima guri yo munda tukurebuka umuntu cyakuba natekateka ko umutima nango abantu babasa butakimanya mwe cyo Bible ngo utagurire imitima yitu ece kitarukureba itwe ece kitukurebaho tukamanya ngo bambe asa n'umurungi yeto yinira abantu itima yinira abantu ihari obyo murogo first class oryo mwinazi utarukwendeza obunda bagire birungi iwo ni stana akakuteka ho mugugu go kurwana sabaje cye bafuna habiriho competitions omuntu kankose kwana heturi kankose example ya oshanga wishemwe no yebemba na program konko hariho omuntu
ogwe nanye cyarukora nenche basa nanye nkabire ndo stana kutira ho mugugogwe mwene bibera ngutagure mitima yitu akasheeshe tagura umutima gwawe reba umagaraga other side y'abantu batarukumanya azo umutima gwawe uguhindure mutagure imitima yanyu tibyo kujwara byanyu kitakabece cy'abantu barukureba kitakabece cy'abantu barukuteka tutakayehuga misho tukabonera tukashemera umuntu acikureba akaja atireba umwana abonire yetwe n'umuntu umutima we n'umutima guzunzire utakubasa kufitinga mu bantu oyiniharo initima na nebinde byetoriraho mwe tagure mitima yitu tibyo kujwara byanyu kandi muhindukire Mukama urahanga wanyu aho kubabwo imbabazi kandi agire sasa haleluya tuhindukire Mukama abo kwa no wembabazi umuntu kavuga ati ndiyo wembabazi ubundi itwa ikigambo cy'imbabazi tubasobuta kicenga n'ubutakiheje abo kwembabazi zitwe z'abantu bazindo bukwakuruso umuntu nanda kugirira imbabazi waje kiwamo umuntu nanda kugirira imbabazi yamanya nguhine cyakuza kwiho ubundi kakureba mu yakurebamo ejo atatu mwe nkoguwe na namunywana ninza kumuyahoje mwene wogwe na namwisya kanushatiye chikuru murgo mwene hati itwembabaze zitu ezabantu zuruho strings attached nobanza kuzikora nobanza kwayo konka biburi yatushobora ngo rahangano wembabazi haleluya ruhangano wembabazi nyenda kubagambira ngo ruhangano wembabazi nyenda kubasimbira ruhango wembabazi kandi arukwenda kutugerera kutokumara kumwikiriza ngo hakuba abo wembabazi agire sasa taraka kugubwa kubi haleluya taraka kugubwa kubi ubundi abantu umuntu no mukora kubi agubwa kubi ubundi no kore kintu umuntu kibara kumushemeza kimugwitsa kubi konka rahangano wembabazi utakora kugubwa kubi nabwo ntukireba bundi ruhanga kabari umuntu wo kugubwa kubi abamuka batacirufu kozo no bushisha ruhanga kureka abantu basisiro wishemo abantu babira bashumu akuhatakije za kamera zobune mwenzi bakwata konkubuza bezitara ho umuntu akayija kwiba ushanga abantu bisuwe batahi babo nywanwe wanwe amwita kunkara hanga mureka ore akajate aturahanga nagwisenjura umubatu kumanya n'abataru kumumanya no mufumu nawe hanga namugwisizenjura no musisi amugwisizenjura aza mwana we na nebyo acibahinjire reka ngambere na mana no mufumu kakuhinga nawe byeyene byera kafuta yebihimba nawe birgayo ruhanga atakujate mwe no gutakunyikiruza mwe no gwa ebiye kabefe namwe ni cyabwambira bishemwe twine kusasira abo kwarahanga kashiteka nkekirajuru twine kusasira abo kwaraha fefa yarahanga turaha muntu ogwata kumwikiriza zani uri kumwikiriza abo kwatura umutima go guturanga umutonganarira ngo bunda karga yoko mu cyarumu ajunwa ayikiza Yesu Kristo abona kutahumba garagataho bukoze nakimanya ngo umuntu kiyakufata junurwe nazagehena kandi cyane Yesu Kristo tukujya ngo umuntu afe tukujya ngo umuntu azegehena hinambe ningana nabo ngo mbe ningana nabo nabajanti ekituremesa abishemwe ne yokashwa ekituremesa kureba rahanga n'ubutikiriza if you don't believe kor fotajun uraza gehena kor fotetis uraza gehena nchamaisa ngo cyutwara gehena twena n'ubutikiriza Yesu Kristo nk'umwana wa rahanga haleluya mwene ruhanga no wembabazi taraga kugubwa kubi kandi agire sasi taraka kugubwa kubi ayijwire rukundo itahinduka haleluya ayijwire rukundo itahinduka rukundo yarahanga tera mu kwiruka
tera mu kugira ngo niza kukunda kugira ngo wantaya isaha rero hate nkatana kiraho renshi kuvuga no mutawuni renka kura musyaho hatu rukunde kabaho aho kugira ngo wampeza ka chance kukuza rukunde yarahanga we takukunda kugira ngo banze umuhereze senti tari nkabandi ubundi abutukurebe berebi arikugira ati ubanzo gihe cyo wampereza de nanyinjira hinakurabya haleluya we turahanga rukundo yeye ngo ayijure rukunde etahinduka rukundo yarahanga te kwiruka amagara gitu nce cyatwundire morofa nce cyakutwendeza kandi nce cyakure nafa yo munonga kugira ngo atkunde ubundi no bwo kushisha ruhanga gumana kwimusya akugarumishoge ubundi bakubaho challenge ha gumana kwihayo ayijure rukunde tahinduka kandi arya garukamo areke kureta kabi haleluya arya garukamo areke kureta kabi nani pura kubaheze kigambo echo ngwezi zoba tutekateka ari echo kandi tuteke mutima yitu akugarcha rahanga tumugarishe ne mutima yitu yona buri muntu yeshuje umureba hori ubundi byo rukoraba mu ubundi bukwikireho ubundi ari ejo challenge yoyine kugira ngo ugarche rahanga yana kugambara ngo hate echo rukureba amagara gawe rahanga nakimanya yana kugambara ngo ebyo rukureba umuriwe ubundi betakizire rahanga binire plan mbwena akasheeshe akamarishe tugarishira rahanga bishimo mureke tugarishira rahanga ko no yatutire kandi no warutushemba no yatutize ari hatugarra ubwo mushoroti na gushomereza guryo muri matayo najati mwa bari n'abanemere mu ijari nyembaruhure kugumza mu washoma 18 matayo ajati mwekoro umugamba gwanje mwenyegereho abo ko gwanje gwanguhe umugambo gwarahanga gwanguhe ubundi ebindi biri mu burdens biri mu umuntu kakwereza abamwa baragira mu bafumu you know the challenges ziriyo numanyo bukwakuruzo buryo manya wabano utambara utakarebe inyuma manya wabano genda enjure takutera konka bibuli hangana jango umugambo guhe gwanguhi so mwishirize tushirize rahanga ko mushura magara gitu kandi tumwegereho ayiturihire tumwesege naza kutugirira imbabazi azaturuhure Mukama abambera umugisha amina nuzastara umushara twendere kareka tushabe Mukama rango ubushobozi ubona tatito n'umwana n'umuyo kwera turo kusima no kwebaza warukundo n'imbabazi zawe yabarabwe kigambo cyo watwereza kigambo cyo kugarukira namwe nicuzo umuntu ari yokwe abase kugarukira ubundi obere yakurigireho ubundi amagarage gabe gatekatekira abindi konka Mukama shaheje Mukama ni mukwimukiza hari yogwa ryokwe ubundi arukura amagarage nanda kugarukira hanga enda kushaba ngo tugaruke mu shareji iwari yokwe wajireba iwahurira ruhanga nagamba niwe kano hurira kumugarukira garuka mwe bagambe Mukama wanje Yesu nayetegereza kuntu Ndyamusiimanta kandi kunsisombisho gawe konka ninkushaba sase gushisha byanje byona ebinkoze urumukumanya no mbutamanya sangura amazina ganje umushitabo cyo kufa ugahandice umushitabo cy'amagara tereba Yesu kunsasira ibare Yesu kunjuna kwa kubagaruka mu shareje no kwishiriza ruhanga kwereza imbabazi ruhanga kubase oyemera umkwikiriza kandi umarire cumwe kugacha ruhanga ndeze nsenje kwimbisuwe yebarahanga bumwanyo go himbisuwe ohebwishinisa Kristo Yesu Mukama witu amen yabane mndongo watambara nito mu cyekechi cyeka cyinjire ningashe cyeka cy'ikigambo cy'ikizoberi kandi yabyo wishimwe muhumza tusimarahanga ahabo kumgerera kumuhereza umushaka basakwija kubaganaho nito kigambo cy'eriso program ni Ndyamusiimanta kinekle mpaka 5 twitsirize tumereho netugaruka mu cyeka cy'ubujuruzi
kakubo kaliwo wakadduka omusalaba wakalaba naye tewakakwata kijjukira lwe wakaba ng'olabya kakakubo era tewakakwata nokonakonanga endiga polapola songa ogenda mulofula yadde ekisowa kiraba tewayimirira yadde watya wasigala otambula bwentoola n'endowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange bwentoola n'endowooza kwebyo nenzijukira Dalani atajukira anyoyo atasenza zesiriza kumwerabira ennaku zange zonna Dalani atajukira anyoyo atasenza zesiriza kumwerabira ennaku zange zonna kwagalangako njijembi bwentula n'endowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange kakubo kaliwo wakadduka omusalaba wakalaba naye tewakakwata kijjukira lwe wakaba ng'olabya kakakubo era tewakakwata nokunakunanga endiga mpolampola songa ogenda mulufula yadde ekisowa kiraba tewayimirira yadde watya wasigala otambula bwentoola n'endowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange bwentoola n'endowooza kwebyo nenzijukira Dalani atajukira anyoyo atasenza zesiriza kumwerabira ennaku zange zonna Dalani atajukira anyoyo atasenza zesiriza kumwerabira ennaku zange zonna
Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. uri mukuru w'ishomero rya seniya ningo y'ishomero noyenda kwejumbira omumpaka sokurinde by'ubuhangwa TV West yakuretera mu gishoko hangaho byeshongoro emizano nareshe bitebyo ebyo kukwata kurinde by'ubuhangwa na theme conserving the environment for better generations. TV West neija kuba nekwata ebyo bihangirweho kandi bitahambeho zayo na migutu yayo iyakanyabwenje ishomero rasinje omukuhangahangaho yija kwihangurira enomero iguga okwegita umpakisi tuchira office zit umurembo rwambarira ahari Stanley Road obutarenza ebiro 10 byo kweza kwa muganga. TV West nehinda. It's a good life, man. Amate okagi hamwe sente nyingi hota omororo muhendo ogurukirayo ogurukushangwa mu mategawe amategawe no basobwa kora mu yogurt, cheese, amashita ninga ice cream. Okongera omutinda hamate nikikuletera amagoba gonjireho agadabwize mu kemirundi nkeshatu kandi nekirungi nobasa kutandika mpora mpora otandikira mu kiyungu cyawe rero gume notungura business ejo mpora mpora. Obhabuza hamurisa n'abaguzi omurisa kikabonire okugumana oyojumbiro mu nkiko no kubangurwa okukwasira hakongera omutindo mu mate kandi byoro kwiho mu mate wabikome kurungi okwenda kusikiriza abaguzi. Yege bikwatirine nakatare kamate utakolesa mani gonka bitote muno bwenji oriyo noguza omuntu owo kubanza kuvugana nobasa kuba oriyo noferwa sente yetegereza akatare okusyogora atunje beyi nungi mukore ebigombe ebiri kubagita kwenda kuramuza gye beyi nungi y'amate manye emihendo y'amate ya buri izooba kandi otakakomaho gezaho kutaha enkoragana n'abari kuguza ebyoma birungi hamwe na supermarkets. Taho omulingo gw'okugurizamu otaguza ogu wayenda obuhabuza habarisa hamwe n'abashubuzi b'amate ramuza amate kurigirira ha burungi bwago gumana omanye beyi y'amate ryo mu katare buri izooba. Nitukuza Sunday ya Pentecost ninga shikiro kikuru kumanya ka Pentecost Day tureba mu yorkwera mutumo rkwera na ija hantumwa obuzabirizi no bwoba ziri kumanya ngo tuzirkwebasiza konka Mukama yatsinde basiga mwenka tinde basiga muri gefuzi mwendo niwe Sunday rizoba tukutengera okutunga mutumo rkwera okatunga mu yorkwera gwa kabani we yakukozesa ombyo tari kubasa akabani we yabikubasa twagarukana wishimwe muhumza ayino bujurizi bw'amani ninga shubukuru ahabo kuba yatera flashback ahiyargire atakamanyire Yesu kujuna magaraje bikaba bitamwanguhire konka kuyayikirize Yesu yamjuna yagira ati Yesu tegeke byanje byona yariba Mukama namjereraje na hati yamureta ho mu TV West kandi ati yona yengera kumugereraje mwene ni wotakajuna rwe niko kire umwikirize ubundi hine byo kurabamo bikugumire ubundi hine byo kureba tunyowe bitinduka bibaso twonana najunwa niza kubaje konka iwe kikuri bimwegekere ugira uti niwo naruha uti mbwene mgugu yanje yona naje kurete ojunwe ahasigara wabe muhereza we namanya plane yakwenire
Meno wishimwe muhumza ntusima Ruhanga habwawe kandi Mukama naye bari kujuna. Amina. Twenda kumanya je kai wazariremu watuje utinda mutabane wa Muhozi kandi twasima Yesu habwa Muhozi okutomagara genseji ntwenda kumanya ije kekirye kerukushachi mwazarwa muri abana bangahi kandi ngahi kontre hato ryo muri mbaje. Nasima Ruhanga ugundi umurundi abwe shaheji kandi abwo bujuruzi. Eka tuzarwa kuko nabagambana n'umutabano wa Muhozi Julius tuzarwa Nyarubanga. Yarubanga ibyo muri Kacika mu Mbara City North. Okay. Turi kazarwa turi abana mushanju. Mbana mushanju ninye wa muheru kaherera. Of course ngoko naba nabo ngoko na burenjiri kuko buryo umwana wa mushanju wa muheru kayabera umwe birungi ngaro mukasente mbweni ubutese no baburi winji na leta example ejo rero washanga ngo eka kwa kushanga kasente kataro kandi byawe ni papi hatunye wayinagire kwizira kunagiye kuzarwa kashanga of course ibintu bikabitabonira wishimwe bikabitabonire compared ibyo kubanza bikabitarije kuko nabagambara ngo umwe okoshanga nicyo kuriya kitaro Obu bitabaje eka tata na mama noha kandi bakaba bajunurwe ninga twatambura umugendo urwo sande ngeje tuzahira mzo chikoma. Nyo ndukuza kuzarwa. Wazarwa mshinga ngashanga ndimizarwa Muhozi Julius. Muhozi Julius no tata then maomba mwetaje n'Umuhozi bona baraho ya city barahari Nyarubanga. Nyundo kuzazura mzee akaya junior. Amen. Kari umurokore mwe naba abayongira amashereka gukujunwa ndumu. Amen. Kandi ntekateka nguna nago mashereka gukujunwa. Nagaganditire najunwa koze byanje neza kwira kubushoboraho misho. Tata akaba yajunirwe akana heza nangwa n'umukanisa yitu yakafunjo cyacu Uganda ejo hinova jumusigira akajikora mukumburuzi nkakeyateka. Katine mburuzi akazayo ayebembera. Ezo programu z'eminyeto tukatuzamu za mission tukatuzamu muri abana barokore bazirwa barokore kunka batari barokore kunka abana batari barokore abaye babazire bakabariya barokore kunka abana batari barokore so tukatuza yakanuse mwe mu moto jukora kunka muri nyowe nyokanye gamba unkanyowe abandi nabo baragabe byabo wa Bible nayo tugamba ngo rayihozo wenka nyowe nkabanzayo kunka no bunabirenzayo nkaze nkamutabano w'umurokore ngo ngatara umurokore muhumza washoma nenga tibyagendaje nashoma. Amen. Nashoma no buchallenge zabezuru hangaguma natimo muhanda asa nangwa nashomera habonire mwana unazana hari naza Kampala wiro gwabe nashomera Kampala nakani wakari remember kana yabendaga kushoma nija cyaro hatushanga nabarije kumura nibija kora musenyo warije Kampala ngweno temba basi ngenda ngaraka hangate mu muhanda no ka school fees kabeka tarota ofuna umunyambabazi yatuhereza umwanya gushomeramo. Twaze twashoma twargayo twashoma sente zitariho nambara senior 5 nambara senior 4 nabaza na senior 6 nayo najimara hangate mu muhanda nazana na university abukwanyo kwija kujunwa kija najunwa okujunwa kwanje nyunka junwa mu vacancy senior 6. Okay. Noho ubujuruzi bwanje ntaye bukutandikira yendera kumanya hagwa cyo wajunura kandi wayangire kujunwa kare abazire babiri bajunura nyowe okwiraje har habana babe turukuzakanusa hakuzeza mission har habana babe bajunwa kugambira muzinda
nyarubanga ejo kafunjo ya hati kafunjo tungukire bwa hati kunkinyi muhekeri y'icaro n'imizindaro tukatagireba so arabana be bajuma kugambira umuzindaro kunkanyi unkanta juma nkantimuka iwe no muzindaro gwanga nkangwanga stande ketiro muri nyo bugomi nambona urahanga no munyambabazi nanye kinkwene bandi mu kanuso mwenje ntona ninye abo kwa nabebi nakahe ko kujonyo nkanta bufo when can living my own life ati ebyandetire kujunwa bimwa byandetire kujunwa na challenges zinabonera mu kushobo kina hiro nafuna chance naza hare nashomera hare nabo witu abo tunakuhireje umurinye abwemberejo eyabire ryamagara gitu eyabire hakayitu ekandetero kweyanga koza abantu bakaba bugamba ngo mwenu abo wananka ruhanga waba bayambereje kubajunurwe isheboka kore kanisa kakuhereza ruhanga babwineke nakuja ngo umwe tukaturara kwe naje ngo umwe tukatubatine cyo kujwara ndiyo wamwene kabari imbere banyo bakandemeso nkatemba class yemwe banzubira kugizamo abo kwa school fees ekaitaro abo kwa munyanya zakabajiro mu secondary baje kutukugenda tukuratine munonga sente nza kubura nyo banyo banja ngunga ko mu class mwene bibyo nankani imbere hatejo challenge yande turo kweyanga nayanga na ruhanga nanje ntatu ruhanga nyini ako bantu bakaba bitugambira aba bana mwine abana bituzire behind abantu mbabagambira hine bugambo bakubagambira ekwenyuma hine bakubagambira ngo shono musinzi hine bakubagambira ngo shokoze reke hine bakubacumita bya mwene kayanyu kiyete mwene yabayambireke abo kuba by then wishe mutuka aho kubyama hakaharu kubi tukabyama ho munje kucinisa kiti mwene hatorwije wari cinisa kiti amadosa nakagarumu nchumanyisa ngo n'amadosa gakagataramo azembere yabire ryaho abantu nibe bareta ati tucita kuzana n'abana babo babitugambira hato murinye haza muyiharahanga uruje ngo mbone nyine uruhanga tine cyatuyambere na yombeke kinte cyo murinye na kito murinye na janta hati ebyarahango wabuze kutuyamba tindushu nagamba stani nti otafayo abarujumwe yo tindushu ninza kukora ndiniwe tugende nafuna chance naje na nashomero mu ishomero ya berhare nabo wite batakumanya no mu region ya tar mu bitu hazokwe at stan ko kumwehereza hati wo kwakira kanajire yokwe stani yanyakira yakukwata aza yankwata haza stani netungura stani yantungura wazo mu mwanya nazo mu mwanya abandi bakizo mu class nshumu mu kibera abandi bakizo muri ekinyonje nazo mu bara stani yankoze sabur whatever kibi cyo kumanya nsiguro cy'umuntu arakozere shano ukwita nkano wina bush notice reshi nabo kwakuza kwegyo kashanga hino umuntu wafira habwaje stani yankoze sebyo abo kweho masiko genyuma ebo mwe nabara kubukora kubyere ko mu misho aba bana bitwinde umwe hine bintu bibarukora imwe mu kwa mutakumanya nk'abazire hina bane barukora behind iwo muzehe cyo takumanya nyo waho mukake nabenyisha mbanyine good boy mba good boy konkanchitera step narwo mukana agenda hakaba athondisho obatarukumanya understanding aperozo bwenje nkambara kambara chinde ngamba chino bahindura school rules and regulations because of me only one person obungambe ebyo erishomero nkamamazire mu bwire bwinshi shomero mu myaka ena ngaricho musine ya 5 so tine school rules and regulations na bentarukumanya zono zino stani yankoze sebyo time kiyashire basa ne kuhanike hike kurekura yakwejo kampandika n'abasirebu ako musini yari kufuna umuntu gwe bara bari kumuhereza sente mutwarebera buri week ko ni wakari kandi bamankani tere byo mabye bara and ije bara ina bentera melker mu one ekeri bara ya one of the prominent persons here in Uganda
babeshongozi baro basebe mune ukuri ngo umuntu ashaka ko bariho uko hayitunga kushanga ngo nanka nakumanya hat time kiyashire stani yampana kayandagamo eta nakora pepa haro kubure kwezi kumwe kora inebo na yamuzuruzuru umurimi habamo kweho masiko ukutwabe tuija muzeyi of course muzeyi akatu counseling wewe abana banje umubuze kurwanira you know nko muzirajuru of course nateko guiding amabana hatejo pressure inabenye homuka that time which twabireho na gentle hanga shi hati pressure niza kuje basanta hargamo umwana umutima ngo musisa mucyo mukundo sa Yesu cyo kinsimbira hanga bishemo kanje kingambara abantu ngo iwo kujunwa kwawe kuriya cyo kukwatambara imubazire mu mujuno tokamanye kujunwa ko kuratambara umwana wawe nyowe ni nyikiriza ntine kubanganusa ngo nyowe asa kuba ndiyo mukanse ishangu ni ngambara hanga no kujunwa ko muka hina kube nimba kopa hina kube nimbiha kube nimbukundaho abokuba ebyarahanga nkabantabira mu na wabuza abana binguzarwa nabo nyine munyanyazi we are so close nakira kunjaterera afa ni wori mu kanisa nangwa nanye kinkweshuiza mabuzuma ndeba ngo nyine nemba bazarahanga konka from nowhere yakabire hejo challenge yo kweko masiko kabiri byinje umbana mushanje uba mukanyonye nabanze kureta suspension omuka yo kumbinga bitogo babinjiraje tabano aza mwana ustana na shwazana kuba amaze kumpeza ekipapura bambinga ajiro mwana aza ngai mangu habana tubakumanya umwanya ogoro muhina kuba nakumanya abana bakamba mangu ni mutabano wa muhoza hino wanebere ndi agete ndiyo shaka dete rero mutabano wa muhoza niyo bakubinga umurokore bakubinjira bara ati kabiri hechenje ico change no kweko masiko nagambira hanga because hijo mwana anje ubukozi bakamba mangu kujongora umutabano muzima babinji bamba mangu ojuru hata bo tabano babahereza abo kureba ukategatega ngo ojuru iyo mureba je tuno murokore kuna tarati tar murokore mwana hatu kujamwa hatu mwana anje asa toreka tukasiba akawun habariyo wire uce tukakora inebo najante umutima ngacha ko amaze ko cyane nataka kuzumukanisa umutima gumusisa mu cyo mukondo saje Yesu nagambira hange tukankashabe shana je Mukama kuwanyambe nahika niza ko jono kuwanyambe nahika niza ko jono and I thought ngo hanga takubasa kuchikora hanga yachikora echinetro kujura hanga chinetro kuburenjiri nyowe ba paslip yanje eyo watonjere paslip yanje ina abonere niyendetera kumanya ngo hangaro ukwa hinko burenjiri ngambara wanze ndiyo tinkwetenga kubanza kuza kumanya icyo hanga yakoze mbibe cyo kutangaza iki yakoze koze imwe iki yakoze n'amagaragaje tiza kwanza ko ndibe kutangaza ibyo mbiburi ni manza ndebe cyo kutangaza cyanje uwakozere pepa akajyambusha ngakora points 10 kumenemo nkantine mu F neje nemo chaga marabantu ndiyo tinkwete ngo bujuzo bw'abandi ngo kumuzero kweshongora to bwenchuke n'ubumara tinkwete ngo bujuzo bwo because ni manyar hanga ubwo unashabire ndyo musisi ubwo unaje ntukuwa kunyamba wanyamba nahikeje ninza kujuma enjere kabanje burirwe enjere kabanje bwine binji bakabijo kwitu baburenjere kunkanta byeteho abo kutwika bayikomuka kutushabira ntakumarireyo ibintu kubyamaze mwe nangwa byahinduka ruhanga yabihindura abo ko bayizene ndukuza kujunwa ruhanga kayakoze urumurumo umukayitu noho tata kabaya nabo kashoragira kora kampa kora nkabashisha nkabandi ikebe sente zabura yagaruka nangwana naho kabo challenge mpango nabo abantu nabo
batugaya batu niho tata yeshongorira naho yeshongorira ibi by'ababariya ababariya bitu tubatutunda nitu twahirwa twamanyoho twafona abanyabuzari basya twafona bo kutukunda abaye bagenzere tubagaraka narebe imbabazi zaba imbabazi tuzabaho hariho watushangira wituntura ry'umugati yaje ati nimoshe mutangire kurya umugati bari cyakora umurimo nimoshe mutangire kurya umugati kunkati nkukirebera aho ngo cece of course nuruhanga kwiguraho ufitemo umuhanda yo kuba utari kumanya aho kuba utari kutekateka aho kuba utine amasukura hangatemo umuhanda so nuko kujungwa kwanjye kuko nizire ntyo nayicuza ruhanga namuje tukora nyambe neza kurusha ruhanga yacize shara yanje yanjuna of course akananjuna bibi abo kuba nkabambyine tinkaje nkaba ntabyine I cannot say ntunyo ano mama yakwemera nyawe nisima ruhanga kanjuna nkanjuna nkiri muto nkanta kasisire no biha noteko kugira icyo wajuna kuko uburyo bwo kujunwa noteko kugira icyo wajuna ruhanga nashe kujya yakwiha kandi ushe kuba hino hore kandi nisima ruhanga ngo kinamwikirize because kinizire naza university naza Bishop Stewart kanaje Bishop Stewart natanaka kushabira umukanisa yakakoba uko ntayina yemerire nkatura kerye 2013 nayatura kujunwa abishemo banyakira bishemo bankuza banyegesa nazo fellowship nagenda nabishemwe ankabanyine mu echetengo cyo kwegenanga nayegenanga ruhanga from nowhere yanyegese nanga hatenanga yanyuza hine kanisa naza hine kanisa natanka kutamura nabishemwe nuko ruhanga yayonje na nyimusi hatyo mpora tirna umuntu ko ruhanga atanaka kubukora mwindi na TV Ebere Yesu wakujunare mbwenu twenda kumenya muhumuzo bwa hati nokora ki kando yineka na nabana of course kuko nakugamba ruhanga kakujuna kwabyona ruhanga kakujuna yo rukundeba akwebirungi umukabox karahanga tayine yo bibi tayine yaba abatine mugasho kandi hanga kwemera kwereza kweze birungi ruhanga ubona ko bwashikire yampo mukazi amina aza mwana icyo kutangaza nyo ruhanga kampo mukazi cyo kushoma cyo kushoma ruhanga yampo mukazi ruhanga yantemera umuhanda nagitwa amina nambwe ninyo n'umukazi wanje aze mwe tukagitwe 2022 naguma twagenda ruhanga twire cyonco cyo mwana na mwindi tukakora kingudomo witu ninye kingi kazo nukwine twine princess ombo ruhanga mperezeka currently ntuturo mu rubiri nko kunana abagambire emirimo ndi I'm a trained journalist ndio mu byamakuru bya cameras currently in media impataninga na media yitu yoboreberezi kandi nemerimo yanje nyine business mu rubiri daily income kwe daily income ruhanga atubasise aturinze ratyo yatereze imbabazi nicyo kintu kumusimbura butoje ayibere Yesu message y'uruhereza na mnonge minyeto etakikirize Yesu message y'uruhereza minyeto etakikirize Yesu no kubagira ngo mucherirwe Yesu Kristo mucherirwe kwikiza Yesu Kristo nk'umuju w'amagaraganya har hecru hangar kwenda kukora iwe nk'umunyeto akakwimusi Bible jangu itwitwe mitemito nitwe ruhanga rukusima kutuhereza obugabe so ruhanga tarasime kwimusya utaka mwikirize ruhanga tarakuhereze cyashemere kuba kuplaningire utaka mwehire mwenye nagambura umunyeta ryokwe
ngo buri kureba ibyo rukoraba mu byona bundi rogeza aho ndibyanga icyo gukora nece mwikize Yesu Kristo ngumuje wamagaragara azorebera hanga kuko arakwimuse azorebera hanga nakore byembabazi urahanga mana najya unanda kutwindure mitwe etanamechara urahanga nanda kutwerezo burunji ngo ebyenzi jezariri urahanga nanda kubucumbuza hari byo mubonano ebyaro kugamba ebyamisho gitu gatakarebaga nebyo matugito gatakahuraga ebyo ngo abitebekanisizi to abamwesiga mwe no munyetari yokwe hari ebyamisho go gatakarebaga ari byo matugo gatakahuraga kuwakwikiza Yesu Kristo kamuhishiza nkumujomagara gawe urahangana ndakwimuse akabukuhereza asize nsukanye kwimisa gwamagara gawe nabakureba nabagambe bakatangara amen yabana birago wishimwe buhumbiza kandi ushobora twasime watambara nito mu cywekechi witireza Yesu akaje n'amagara gawe. I am telling you tine cyakubasa kumurema ecyo rukutekateka iyo cyo kureba ngo norushoze ruhango mu misho gawe ahari Mukama ruhanga wete nakantu kaci when waramagara gamuhumbiza kwiyizira natambura mu rugendo noreba ngo shuware hine byabenara bamwe bigomere nangwe bibi kandi nibinja bari yokwe nimwe bimubeno muraba mukamuhuze byarebe narabamo koka kwiyikiriza Yesu akajuna amagaraje yamujuna yamukwataho ubwa hati muhumza nagambe injiri ya Yesu ubwa hati muhumza nagamba izina rya Yesu kandi nareba Yesu ariyo namjereraje kandi nacengira kumjereraje. Simeon nitwe aha program Ndyamusiimanta kandi of course utakayibwa muturi live aha YouTube iweza hasimu yawe ironda YouTube teka mu TV West live now nuza kwitungira program ya Ndyamusiimanta kurinje mnonga twishyirize tumureho netugaruka. Jesus died for me. Yes, he died.